I čao smo ljudi, dobrodošli na ovaj epizod na ovom kanalu. Danas igramo Agario na mobitelu. Jej. I sada ću, odmah smo krenuli. Sad je problem što nisam stavio nikakav nick. Ok. Bježi. Ljudi, izvinite, nije bilo 3 dana videa zbog škole i sve to. Op. 54. sam na tabeli. Op. Ok, 50. sam. Evo Belgija, ajmo povedimo lince. Ajmo to kucit. O ne. Nisam to trebao raditi. Zaboravio sam staviti nick. Ne, pojedem jedan dio. Lenny se zove. Eto ti malo najedi se. Ok, bježi dole. Ništa, ne možemo ga pojesti. Ajde, stani se zaba. Pikom, no. Tu, pojeli smo ga. Tu 16 nam je skor. Onda ćemo pojesti ovih. Ja ih zovem Skittles. Bombone. Okej. Bum. Ne, kako sam te ofulo? To je nevjerojatno kako sam ga ofulo. I da ljudi, 5. epizoda Minecraft preživljavanja bi trebalo izaći sutra ili prekostra, a možda čak i danas. Ne znam još. Ne. Jednostavno smo ušli u njega. Ovako. Sada pobjedimo. Pa, kako? Ovo je nevjerojatno kako smo sad na početku pojeli odmah. Nešto mi baga. Ne znam što je. Onda igrat ćemo još 2 partije. Evo još jebe. Ma gdje? Oj bože sad. Mislim, onda igrat ćemo još 2 sada. Još 2. Odigrat ću još jednu, nema više žvaca. Džaba ću se izživcirati. Jumbo. Ne. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove prve epizode Agarija i vidimo se uskoro. Ćao.